yen emre sem ibeja dwonchena kenkanya na ye Facebook no so at DLFM 106.9 enumre ensem titira ebedi kasebro makotiri bi anisem enedo yada eye diaspora summit atojo Ghanaian Ghana mampeni John Dramani Muhammad Nsema tojo akyirem sem Ghana bakwasem anhyase ewo mra eye abrofo bedi yeso na momu no ehyase akyeye pa yede mu kyirem ebesomo enumre Dom kuma momra shebedwam abekasa echemu se ya di aban no edimra shebedwafo sanso anatememfo ni hwamoye papa Yeba kopie mu awasantema ntene yemfa ya nimfa nkyerem oboase de potemekese no eye abana musini de ma de hya wono oboase e de asabofom atwa homam se momoe na wonom ensi ayarasabia chip compound so fama de hye na momode apomuden enkonkan enfama wonom Aseye na hwadisua honsem so ewo manga na mu e de ahyembe ye aduonu e de akoma colleges of education ewo manyimu District Chief Executive e de ma de hye mo fantia kwa South mensini mo ye epiemantemo e de nsema de kyerem sei obo Ghana mampeni John Dramani Muhammad aboso papa so abo no homoden aboa nenne mekese o my Ghana eye disability fund no akonkan mema ade hye o matidem enya sika e de bobra wo manyim Southeast Channel Development Manager at the mobile telephone network abekasa HM say ade a mobile money amani pa be 400,000 ejuma pa e wo man Ghana mu na make so do wani de kyerem wo team man 10 ma eye deputy commander assistant commissioner of police ACP Dennis kyerem say yanka nkyere wiase nyina wonu obete se wo mpona ana wo yere woni na te se be ma na so ba ne kondo so no bedi mpam agro na wa mpene a emra ni tia ene ye fa ne say emotional abuse nti betumi akodam afiase be ye mfinhyiane mienu na tena hwe ade a wapi ho ensem no pi na ka no yesi nkudwa be se mo say oman adwuma aka se odi ha ene nsia ekiripo enkron ka safidie so adwuma ko didi suwe ene so yasene Minkan Lumba super enfema so pensio edi udwuma na so de besom wa abrabronya ebei anampo se ye ya bedinto ana efro bi ana wo ye na pensio de asom ho de a Minkan Lumba super ede amount na opene dodoro to betimi afrempenifo e was 0555 274 757 and 0577 475 343 Oko dance man ne important madam abanyamiche yeso distributor wo honom or adjacent Lumba spot Apietus Lane Freno ewa 0557 349 401 Mama Vic ewa Franco Sport M adjacent to Nasa Washing Bay Freno ewa 0500 680 783 Bra Kwame ewa da command circle station Bayadom Choba Freno ewa 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo do wenyo Opsi Central University Freno ewo 0246 601 004 and 0266 400 215 Nana Setra ewo Pokwasi Oduma so satisfy water depo no Eben Government School no Freno ewo 0592 317 481 Auntie Emilia ewo Tema Community 4 Secondary Joint Freno ewo 0540 423 201 and 0574 761 396. I can come for your single Jabasman Beno. Dear Major your wafa. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mene. Adjoa Agyei Sikapa. Ya die when ya ba. That Casabon Chili Mancasa. A person answer and Kufu say one has the Casabon de bad there. Kutu sebam enya de ni bia se kutu sebam yen mwachigo se kutu sebam midian gogo fu se wa se kutu sebam DL kase body hinta no no de pa hontoma DL News. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afeto mekane share yen. Awo Facebook and afi YouTube na yemfa kasebo no entiri mwankasa. Emfa ensamo. Ye hye kasebo na se ye hye ase emfa mfiri Ghana mampeni. John Dramani Muhammad edensem atodwa echiri am. Oman Ghana bakwasam ede ho no mo no yade a esoye papa. Dodo na anim so akane Abrofa bedi Oman Ghana so ena kyerɛ sɛ yabekwasam ho na hye ase free nanso Ghana man pani kyerɛ mu sɛ
enya no kura da Ghana bakwasam yade a ewachire papa dodo na akra enhye da enim Ghana mampeni John Dramani Muhammad said to Jamra diaspora summit a etodwa 2025 won kan bopre mantem na fia day na openima bosuma yum na data so du nkron emfempim ye no ene aduonu enum na Ghana mampeni echirem sem omanga na obakwasam papa ehyiase edifre emfempim du nwotwe na aduonu ba ko mekire 1821 mra British for wa modern abepia omanga na na for say Gold Coast colony na semedimade omudie na semtitira da so no ene say resetting Ghana the diaspora as the 17th region na dwumade na etodwa no ene ni papi ne bepie ma na nya sem kuma kram Ghana fopia wa monone ebabi wo mo achese hu sei wo mabo modern abobra pa mu fiom na nso makotena atiri achepa ni mo Ghana bakwasem piko piase a na nya asebukuma kram na dwumade omudie ye no ni papi a wo mabo modern ehye mra enim mra mu eka ho bi adwadifo pi eka ho bi and every time bo homa esua homa kwa eche mo ni de pisu ka ho bi o makobo pa enhyehyɛ ahodo ahwɛ kwa mafa meboa na matimi enhyehyɛ pa na bi man etumi akɔ ne afanto apade afura efa yen amamre afinso bakwasem na nhyehyɛ pa so na bo bi man nyina so yetimi akɔ ne Ghana mampani John Dramani Muhammad nsem sei edetudwa. Let me ask you a question, not as president but as a student of history. Have you ever wondered why the story of Ghana never included the story of the diaspora? When telling the story of Ghana, many are inclined to begin in 1821 with the formation of the British-ruled Gold Coast colony. But that's inaccurate because the collective story of our people, the many ethnic groups that populate this country, Ghana, predates the existence of any colony on this African continent. Similarly, when speaking of the transatlantic slave trade, specifically the atrocities that took place on this soil, many are inclined to end our story on the shores of this nation, where our ancestors, and I do mean that word literally because they were our blood and bone that were forced onto ships and transported across the Atlantic. But why do these events that follow cease to be part of Ghana's story also? Between the 16th and 19th centuries, nearly 13 million African men, women, and children were captured and transported on ships through the Middle Passage. Over 2 million of them died, some because of the harsh conditions and others because of disease. But there were also those who chose to end it all by jumping overboard. And there were also the ships that sank in storms on the Atlantic, taking with them our forebears who were shackled and chained limb to limb, turning the Gulf of Guinea and the waters of the Atlantic beyond it into a graveyard to end it all by jumping overboard. And there were also the ships that sank in storms on the Atlantic, taking with them our forebears who were shackled and chained limb to limb, turning the Gulf of Guinea and the waters of the Atlantic beyond it into a graveyard of our ancestors. Eni a woti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Nenu wati na Dr. Mohammed Eben Chambers AU High Representative PM ono no bɔ ne homoden ehwe silencing the gun and that so praising Ghana ochirema papa chirem say Ghana yade ya bomode papa Ghana mampeni John Dramani Mahama ba yi no wohwe nka bomode aba pa say bi manyina nka bom ba ko ne yem wona mpuntu omra na yade a aboa pa opani so esan kasa yem Edema AU chairperson His Excellency Mahmoud Ali Yusuf akasa de mano dwumade etodwa no chirem say Ghana yade papa Ghana mampeni John Dramani Mahama ba yi ni modern ba obone yade ekonka ni senti onko science na bianka mo ne wona mpuntu emra bibimayim. The achievements of this year demonstrate that Africa is no longer merely asking for justice. Africa is organizing for justice through institutional reform, strategic partnerships, and coordinated advocacy. The African Union has laid the groundwork for a sustained and credible reparations agenda. We will continue to address the remaining tasks, particularly in institutional capacity, financing, and national level implementation. Addressing these gaps will require sustained political leadership, deeper member state engagement, and continued partnership with the diaspora. In this regard,
The Accra Diaspora Conference is not an isolated event. It is critical building block, a very critical building block at that, in a continental and global process. It offers an opportunity to align national initiatives, diaspora strategies, and AU frameworks into a coherent architecture for justice, unity, and development. On behalf of the chairperson of the African Union Commission, I commend the government and the people of Ghana for its leadership, vision, and unwavering commitment to Africa. Any awoti ye ayo penny po di juma ewo African Union penny for akacha no ejiremu de hwe nipa omobo asebeya etu edikita basa no entime enkoso bi mai mu ne den ede Dr. Mohammed Eben Chambers ena wote ne nkan na no wachi na Steven Isaac eya chairperson edima oman konkro Namibia ebepie mu on ne bo no homoden hwese genocide ena fin so eya apology and eya operations oda no edima eya technical committee no ejiremu am wohwe wono man na mo gosu bo adwumaden beboa pa sebeya ebeye nsa na hode ma bi ma nyina na aktimi aka bo na bi ma nyina so yetimi aka yede bom sesa beboa wa kuma de na boa sebeya enkoasom ahodo amere bi atwam ye kuom nyasem kuma kwasibo ni kwakwa beti nipa de ne koye mpruntu dwuma nyasem kuma bra ya bra pen enimpa wu abrofo nsa no nti sade na ese no mpese bezi bi onti bo homode ayo mafo no mbeye na bo bi ma nyina ka bom ba kope na abrofo kwati kwa amede ya fa so no yetimi asore ediatia. Germany's acknowledgement of genocide and its commitment to an apology and atonement constitutes a historic milestone. However, Namibia continues to insist that reparations must carry both symbolic and material weight beyond development assistance. Allow me to reiterate that Africa's call for reparations will only receive true justice if we have a unified voice in multilateral fora. Whether it is the call for reparations for slavery and resultant damages here in West Africa and other parts of the world, or the call for reparations for apartheid subjugation and exploitation in Southern Africa. Namibia stands ready to share our experiences and benchmark our negotiation process in the spirit of solidarity with you all. Thank you. Any awoti ye no ubo edi wuramu ewa na bibe ememo no ena ye chairperson obekasa adwumede na ne den ade Steven Isaac ena wote nini Yento akasiebo ne so na dom kuma omra hyebedwam akaseti akwan ya faso a eye dom kase omra hyebedwam ye di omo efaso echemu se eye ade a omuye die no emfa aban ho kra esansa adenti ana hotoso omo wo ewa adwuma omo pedi ama wom na so omo nheda enin na ye dom kuma no ede nsemi ede tudwa echema eye ade a wo hwa eye dom kase no a omo yemra hyebedwam ewa eye eya oman Ghana yemra hyebedwam no moye 189 enya ade omumbia no omoye die eye aban no eye eni da so omo pese omo mamode ano muntimi emboa wom no chiema se kobasa na chese adwuma hodo a omo hye eye emabunu ne bono enya ade aban no ebetimi aye amatememfo no na chese enya ahotoso omo nso ewo no enya ade aban no enya ede ma wom no omo chirema eye ade adom kuma ne ba no dini Alexander Fenyomakin Edi nsemi edi tuja ewa abra debate ekoso ewa appropriation eye bill number 2 a enokoso ewa mfimpi mienu ene aduonunum eye enra yawo opanima abosom ne de toso eye dun wotwe won mfimpi mienu ene aduonunum no chemu sa ban no edi omuhwamo ye papa eba mrahye omo akadom kese no we mrahye bedwam a enya ade a omutimi ehwe omuye esansa adenti anadom kese no eba mrahye bedwam e wo so mo amkopa omuka no omutimi ede bank ometimi anya ka omakasa eyusu ewa mrahye bedwam no matimi ede abane kobasa ade a na chese eye adwuma hodo aban no ebe hye eye Ghana fo obo no enya ade ombetimi di sa adwuma no etimi ede amawo. They also said they were going to create one job with 3 shifts. Mr. Speaker, a government that cannot take care of its 189 cannot take care of the many jobless youth that are seeking for jobs. A government that cannot take care of its 189 in this chamber, Mr. Speaker, cannot take care of the many youths. The backbench in this house are suffering, yet you say you are going to create jobs. When your own backbench have been rendered redundant and cannot go to their constituencies, you say you are going to create jobs. Mr. Speaker, this government is a promise and fail
government. Concerned about their own I will then give 5 minutes to the Minister for Finance. Some are coming to Parliament in Uber Honorable and taxi. Minority Leader. Take care of your own Honorable backbench. Minority Leader. Mr. Speaker, the majority should take care of its own backbench. Honorable Minority Leader, you said you have concluded. They have failed their own backbench. Great job for your own MPs. It's not enough to come here with 189. Honorable Minority Leader. And Mr. Speaker, when earlier your colleague Adongo was speaking, you were all here hearing him. What Adongo needs is a job. Adongo needs a job, not to do the talk. Mr. Speaker, we in the minority are united in supporting Adongo, who is jobless. Mr. Speaker, yet he is always on the floor attacking the minority, yet he is jobless. By the BOG announcement, he's even lost the only job he has. Enwechi ana fanyo maken ekasa na oche mu se obisa abanyo adenti ana wafa nipa bebre ewo presidency a chese ministers kra be ye aduosia ana chese sika keke ana mudi ewo manyimu ana nka onu ni semfaso obia eni so. The Minister for Public Sector Reform has been rendered redundant. Nothing was provided. She is just at Jubilee House doing nothing. The Minister in charge of Special Initiative has also been made redundant. He is just being paid salary for nothing. What we know is that so much has been loaded at Jubilee House for compensation. They say they are appointing only 60 ministers. But many government appointees, Director of Agric at the presidency, Special Advisor in charge of Agriculture at the presidency, in addition to a Minister of Agriculture, Minister, Mr. Speaker, I am concluding to say that me, I'm a Kenyu Takamba, Mr. Speaker, I've been I'm a bear 24-hour economy. I'm a Malay, Mr. Speaker. In other words, they lie. Eni auti ye dom kuma no ba no dini Alexander Afenyo Markin na ne krakra mu anachese ya de Ghana photo sam for Dr. Castle atoba forcing kasa ye HM se ohwe kwan aban no efa so ye sikasem na de asabi nyasa kwan so anomofa. Everyone in this chamber believes that President Mahama has made progress on the economy. Mr. Speaker, even our colleagues opposite us, deep in their heart, knows that Ghana is making progress. Right, Honorable Speaker, we have been prudent. To be prudent. Mr. Speaker, I heard my colleague say that a prudent government is planning to buy a presidential jet. But Mr. Speaker, the fact remains that it is better to buy than to rent, and that the cost of buying is equivalent of 2 years of renting aircraft by the previous administration. Mr. Speaker, the fact is there for all of us to see. The amount of money they spent on renting aircraft for 2 years is equivalent to the price of a new aircraft. And so who is prudent? Eni uti ye Ghana photo sam for Dr. Castle atoba forcing. Yantua kasebo no so na yenyira mu ewa sentiment mu no yenyira mu ewa pomudi mu ensense mu na make se na de hia wanom ewa oboase ene ne patem asemoda ba efiri se make se wanom aban enam esini abomode de asabofo so momode anhwe se wanom betimasi community based health planning and services. Etweditia eka ne se chip compound eno yaresabi omusi ewo eyase eno no beboa pa se be ya de hia wodo mensini medum pempen so o mapomuden enkon kan betwa kwan pi akwa echiritikira nsana wodo betumi akwa yaresabia no eso betimi atem na modern chip compound musi no ayade a nurses quarters ehye bi we ni nyina yade a eye district assembly common fund ena wono DC a beboa pa yankopɔ ade mo hwe ade mu se eye dwombo somenum ewo mfempi me ne nunsia na ahosabia we no wanum etimi esi awiem na municipal chief executive edemo oboase is yoni minyamfo William Ekofi Azowu decide to dwa echirem se sa chip compound of musi na bebo pa ma de hia wanum eyase no etimi abomba papa ene nkonkura de hia hia no ebebo mapomuden etimi akonkan efiri se awoka obi hu dodo ne pa na putipuru se wonkwa yaresabia ekwe mbetwa pa na monase mfuturo no enya se komba bre papa nsa yaresabia wanum etimi akobi efiri se mekese yade ade hia wanemo eyase na yasabia no eho akwatwe pa se be jonso
abo akokom na onimnyamfo William Kofi Azowu ekyerem sɛ anamato mu to betumi aboa pa ma nkronkra hodo a ɛwɔ wɔ yiase ne mpatam wɔ boase no mayɛ sabia etimi akonka sɛ bɛyɛ mu ntu kwan entwa kwan tenten enkwachine ansa na monsa ka aresebe mo mode akokosɛm yɛ kyerem sɛ webɛbɔ pa ma how pia nipa bi kɔ mpatam hodo mo no ɛso etimi ate utimi hu ne clearly sɛ ɛhɔ no yaresabia ansɛm no yade a ɛto sin kakra because any kwan sɛ be producer ɔmo nyina ka mɛsi no ne kwan sɛ bia ɔmo brɛ ansa na ɔmo nya yaresabia anasɛ mpo ansa na mako yadwea konkan yɛ hu ne sɛ wohwɛ de ɛwɔ die so na wohwɛ de ɛwɔ makwanhwɛ na utimi sɛ we no ɛwɔ nim ɛkyɛ de ɛwɔ other places na be ɛno nti no yɛde by sɛ be producer ayasefo so no ɔmo so na ɛba ɛyɛ apomdin mu asɛm a ɔmo so betimi agina brane ɛno titiro nti na yɛde ba no so no yɛne nananom kasa nananom no kwanya me no magye yɛfɛ so ama ma yɛsase nyantam kakraka kama enti no we na yɛde ba no ɛnkyɛ anase bia ka say ya upgrade dia ko health center status a so easy say betimi upgrade dia ko enti no ne nyina mu no ye hwɛ say bia ayase fon so betimi ade enya apomodi mu nsompa na say bia on betimi agina brani project a free abemu e dia ba common fan and edi yemputu adwuma ɛwɔ mercy bia mu aside that no wakasa no revenue kakra betimi generate wɔ person so na so mercy now they no so betimi dia project but this very one is under common fan project enu ti no anu na ama yehu ne se no na saka mercy no ye wo kro bebre enkokra me wo bodi dimi so kakraba ene mapanhwe ne nyameso me de domiabra omo nyina wo ho no mu ba se yehu ne se no da bi ayasifo no hia ayaresa bia no dan ene ada community bia ewo ya ha no mu enu ti na ye de aba be by the end of June busumi no 2026 na I was a contractor and we no hand over the money na ye be commission na ye say ye bie ama eye ayasefo no asate ayede anya omo eye echefa ewu mu enti empire na ebo say sa busumi ntia no bibia no aba betwa eye contractor na namu ye ne nananom akasa na ye asema akasa omo so so mbeta contractor na chi na o ma ye ama na ye fe se na be abusumi ntia no ebebem ayon be ma na ye fe papa de ma de hia wanam ewo eyase na ene agoti ye eyapan ena musini ede ma de hia wanam oboase east onimnyamfo William Kofi Azowu ena wote nenkan na no achi ena ohene ede ma de hia wanam ewo eyase na oduro gyache ede na se kase pa ede ma mensini kra chechirim se yakopon hia na papa se ne watim beboa ma chip compound sabia abampotemo evisa bra o mabre pa pan nya semkuma tomo hwe anem se we mu wie pe ebewa mebu no pin so atimanya adwuma ye ewo mensene fi se we na yesi no adwumayefo na beboa na contractors asienti no contractor betumi afa mebu no bebie na adwuma maboa mesikasem so akonkan mensene mo sa kirem se o ma kwan so yade a enyenti osre abana musini so o ma wode ya no moa na akwan wode wasasai wo boa se ititiriw ene ayase no o moa na munsiesie na moa na edwadie emfa tumafa emfamfra wo boss is ene potem de beka atre boss municipal aseda kase na mnemo se ye ni penya na yan se ye kro nya na yan sa ye wo so wo ke company bi na ayase so abrɛ bi ti me de me mamfo nyina de ani die ani o seyo ade da NC as se eda NC as eda sipa ana se ko be adwuma no afuta no man se kuri yeni adwuma bi ye nkola no oba no o ma fa ye nkola no bi on fa o mo nya adwuma na ye mo so enya kakra mfanto bibi enko ma no se wo hwe ana ekwa na nye iti se ba se obi yare a se ya betimi di na kɔ kuro kɛseɛ mu ana bibisa no ana be kɔdi wo so kura se pɛ ka wo anya bi ayɛ moto na no be transport wo hawa ye nemu de ne so pa fa so de be me se wo hwe ekuro ya efiri ha ekuro mu ba ba bi a ye sa adwuma di se mu ntwi bi a so obi kura o ntimi kura o de ni se wo chi kura botun na ba se emu ntwi botun aba ba sa na yare ni a woti ye oyo hene papa adema de hia wanum ewo eyase nana oduro gyache ena wote se ode nase di ma aban na musini mekire mensin krachi so bono be dem beboa pa ma yele sabia ba hode eyade papa emebu no benya adwuma ye akwanbone nso omunsiesie ne mpuntu emra eyase kroduanim na mane boy ye nsem hwe na otonkra edi fresh sentiment mu emade ye kasebo me wo fa se ba babara kranten na ode amane boy ede ebesom yen Yantua kasebone senos asoya na hwa disua ho nsem e wo manga na mu enyamoa e de free eye get fan honom
ede Toyota Land Cruiser beya aduonu ede Akama Colleges of Education aduonu a eno ewo oman Ghana mu no mu chemu eno beboa mo dwumadie nyina etimi akoso na colleges enya asomfaso Accra College of Education sanso na Ada College of Education Akati College of Education Wenchi College of Education any Brekum College of Education any omo keka ho pina na etimi nya dwumadie yi ho emfaso na bra dwumadie no ekoso Ghana Tertiary Education Commission omaso nefie opanima abosom ne de taso dunkno mfimpi mienu ani aduonu nunimu ana osoafo na hwa dusua ho nsem Haruna Idrisu edi tudwa na ochemu se ade no beboa na hesa hodo mo Colleges of Education no omunsu edwumadie no etimi akosotote etimi ede amawom na ka wosen ko bomodin ade aduonan sia ananka ekoma aduonan sia Colleges of Education sa eno man Ghana mu na emum se ne niam akoye no na chese aduonu pe anomsa ebetimi aka no omba omodia ede koma Colleges of Education sa omunsu etimi enya asomfaso. As part of President Mohammed's reset, we intend to improve the efficiency and effectiveness of the heads of institutions, particularly in your monitoring and supervision role. This gesture of GTEC, I should thank the Director General and Chair of Council, and in particular also thank Get Fund for supporting the initiative of getting these 4-wheel vehicles for a number of our colleges of education. Ideally, I should have been handing over 46 keys this morning, but for want of resources or for inadequacy of it, we probably would be doing 20. So 20 colleges of education will benefit from these vehicles this morning. They include the Accra College of Education, Ghana College of Education, Akachi College of Education, Al-Farouk College of Education, Wenchi, Bagabaga College of Education, Brekum College of Education, NG College of Education, Fosu College of Education, Holy Child College of Education, Jasikan College of Education, Offensu College of Education, Ola College of Education, Presbyterian Women's College of Education, SDA College of Education, Asokore, St. John Bosco College of Education, Navrongo, St. Vincent College of Education, Yendi, Tamale College of Education, Tamale, Tumu College of Education, Tumu, Wesley College of Education in Kumasi, and then TUTAC, Technical University Teachers of Association, will also get a vehicle. So let me use this opportunity to understand that CTAC is still on strike. Eni ya uti ye eyo swafo na hwa disua ho nsem ewo man Ghana mu Haruna Idrisu. Yanto akase bonso yafe ani fanchire mu ewo apie mantemem na make say district chief executive ede ma de hya won wo fante akwa south mensini mu ewo apie mantemu eye Mercy kran ede abasobo kese pam ede abo Ghana mampani idwa on edura mani Muhammad ni so wo papa mene watimi adwena de hya won madi dam ho adwena mo dache eno mpuntuo ho a eyade ekonka ne yepa efrise na akane no wo hwa won koma mfa na ne suapa na so Ghana mampani wo mo made atumi atum ma mensire maako ha mienu na aduasia ba ko meke 261 metropolitan municipal and afin so district assemblies no abo pa mane ma ekonkan a eyade aso ne yepam yema meka se mu ene wo kire mi se wo hwe eye sika eye foto a aban de ma eye wo mamadi dam na aka na yo hamji chemu miensa 3% pe na so Ghana mampani ba bon homadin apejam ede akọ hamji chemu numa eyade ekonkan be bo ade hia wonum ede dam ye papa e wo manjimum na empenifo akire mi se won pese omoboa na nipa hodo madi dam no nso wo musikasem etimi konkane ebeti ohiase na bona se bi obi adi dam na se nipa na wasai obetuma ya adwuma mabọ ma Ghana sikasem so etimi akonkane na Mrs. Crying e decide to ja emra wonum ehia ye wodwene asem ma na chiche sika ene akade pi edi ma nipa madi dam bebro oha 100 amonsa kan bia ekonkan pa wo omanyi mo chire beboa pa ma nipa madi dam so o ma titrem etimi akonkane na chadam ade ma de hye madi dam no ebi ye freezers akoto bidie fufuo mfidie de bomba de si fufuo eye fufu machine omonsa kan bi ene afisi spraying machines akodo ne mapie ka ho a na nya sim kuma kura sika manto di so tato a na konkan ye pam na fantia kwa south eye mensini krachi echire mu se
Eyadia abenya bo mo nsa kamokomo mfa na nipa pi enye bebo pa ne senti osra wo mada wa wo nsa ka bi no osra wo emfa nkotwa ne musipedede enkwadi sika no fa ko bi adwuma na obinya benye o kirema Ghana mampeni John Dramani Mahama opese nipa bia da wodi dem no otumi firi kwa ho no gya desre na ono so nya sika e de bobra na Mercy kran e kirem se odi afuto de ama obia ne saka sika yi se osra na da onfa kwampa so no mfa sika mfa ne dwuma efiri de ama wo mo nso wo mo nkoton ni kwa emwa kra na mo yira mo ho na mo ase betumi aboa na afi bia du na abanje che sika obi wodi dem so besuma nya sika ne bi no de aboa na ne matumi akonkan o kirema Mercy na ye krado wodi dem guto de beboa na sika ena chede no wanya bi na so asetrem atumi akonkan e de ama wo John Dramani Mahama anemo no ne osie ane wo se mehwe na meye Nana Chairman your president said the person omubeye ohaw ama oman no na dabia oba penny ebe sorry no na ye woni fie bebre Honorable Assemblyman sorry no na ye woni fie bebre na odisika ensise aba so odibehwe aso masenya na wasa mehwe na me komi ma me nom ni me nuanom ene me papa no na ase na yakoni yakobi sawon nia omukasa omuje na yehwe na yewe edema won na ma wo masetene mu akoyie ene obibia owa biara amreyo ewo na brabom mestre sani ebedi kantaye no enye no mie enti mohwehwe social welfare ewo assembly adani adrebia ye mo ba ye mensini nimu community nim na omabaye announcement ye hia wo asori dan we mu ye hia wo school dan we mu na ya register mestre ye sister Enquires one yema yehu enye hare na yenko troyidin na eba His Excellency Agyei Sikapa from a yatu ye atimi ato wanim na yabawumwa na wasitene mu nso ayese obi a owa ha biara yebesre mo ese eniema no yede ba ama aboa mu a mamu nkoton ai eniema no mohwe na mamu ne donkomi ankoton anyi sika emfa gumbotom eni a woti ye eya aban anamusine de madehia wanom ewo fante akwa south mensinum ewa pie mantemu ne den edonimnyamfo Mercy kran ena wote ne nkan na ne kwakra mu no ena dehia wanom ensaka akyede apiomadi dem ena afi nso omonsa kan sika butu abeboa no masetrema tumi akonkan so edna se edem aban anamusine Mercy kran so ya de papa pese wabɔ no homoden edi sika ntesa mo masetrema betumi akonkan yipa no mo hye aban bo sei Achade omonsa ka eni zika ne de enya de mbeton fidie bia mbaba mo de de ayadwuma boa se be ya afidu na mo jeche sika de mama mo di dem so ade che o maka no so betuma nya bi no masetrem etimi akonka ne e wo mai Ghana mu naka chere president na minister no de wa shi o Ghana ma bia na ko ponse na ma no shinu so ogosumboa ye oye ya limu ya hawo ya mani mu de betuma ka chinje so betumi ayama ye na so tumi ama ye so edu about so be so man wa change when the betuma ka chere but really the question is say figure the mom na minister no ona minister for no mobile doctor for nurse for so that but the doctor na me that told drinks asking and a bukina na betumi da bi akos na matu da fe yare so the sometimes abo akwa America ndi afida na lera ani ni mpo na omo so meboa yen arefo ne bre omo ka ni ma no ma ene ana omo se ne ye ni ma no aba ene kwansu ye bae ni ma no omo che ni ma no nyina ade amaye nti e beda mpenifo na omo da no na eda yera yo mama se wotimi adwe ye ho wadi adipawe edi amaye ni na so ye chinye ani ni na so ye tumi ko bedro to tuna country o sa e betuna se ye be ba ye hunhwe ye ba jo mama ba ye hu se ni kwa mi nam kun kwa na me hu se wa send ye mom bebredi nti ye ja deke se de be ma yera ba deke se pa de be ma yera e mo de da a tro mo se ye nchade ama wo mfa nkoton ye se wa de no afa de na akoton a ukwa wa ye boni ye si anka njo se fokoton o peso oton a o di sana bebrew
Eni a woti ye aya dehia wonom adidem ewo apie mantemu fantia kwa south mensinim ena wote se womde anase na seda edibo wonom mensini krache ena fisgara man pedi so bo mpamene o masitinem eba abesisa Yentua Kasiebone Sona South East Channel Development Manager Edema MTN Eye Ali Fauza Ede Abetuja HM say ye mobile money abwani pa beye 440,000 ewo man Ghana mu asese no manye adwuma etimi eye na mu 200,000 eye mobile agent ana 240,000 eye merchant amon so no etimi abu amafa mabunu na adwuma mu asese no manye adwuma ye ewo man mu Nodin Semi edituja ewo kofoyudia ewa bra eye 74 momo agents any merchant eye partners omo free easting any otisan so ana eye voter region ewa bra omo bo mabaso san so mabo adwuma ye papa na sika omo de ma wom every 2,000 ekosi 20,000 Ghana cedis omo kiremu eye de omo bo omo humodin ye pa ewo man Ghana mu na o hwe anim so mu ni na betimi aboa sa ne be ya Ghana sika sem betimi akoso ye esan se nya obia ana ewo bank account ewo man Ghana mu na okasa no odin sem say edituja And then Osha mobile money Jumedina yewo agent over 200,000 across the country. I say abie ejuma more than 200,000 ama Ghanaians. And I'm say Osha bibi a mobile money bia obeti ho a oye ho ejuma. Sansona Osha merchants so yewo over 240,000 merchants. Omo use mobile money Agyei Sika for omo their product and services. Yebuta nyina ni say na ebeboa ama ya promote digital financial service. Na digital financial service ni nyina ni say ebema akonya ama obi biara etimi aye ne transaction without holding cash. Enti na jumadi aye de si eni so no. Enti na ene ye reward omo boy ama yetimi support that agenda of digital transformation. Broni beka say aye household name and it say ene obi biara etimi the mobile money edi juma okodjuma otimi to ade na the mobile money etwia say o obusuani o ba bi so ono so timi send you sika na watimi e de adi wujuma bia opese odidi enti mobile money de enne me didi say fie bia ni ho obewura ma obobu mobile money a omonte da enti e kai abrabo no ho a obi biara oyusu MTN ana say oyusu mobile phone bia no obetimi edi wujuma die na de etoso biom ni say aban no so hwe say yinyina ebeboa ama ya expand financial access and he say we hwe enne Ghana for new bia ne o bank account na mobile money buy no ama obi biara etimi enya mobile money account ye over 80 million customers ye gidi say omu nyina no omu use omu wallet no na eboa se na be ya ye be expand financial access to the rural areas enti aboa ofa bigre so ejumaifo any obi biara ema enye biye about mobile money. Eye Ali Fauza no Eye South East Channel Development Manager Edema MTN. Enwechi ana nipa bako no so enya achede ni bi eye Zokli Wilson Kwasi a ono efri eye from Mantemu ekasaye. Echemu say yade ono enya 20,000 Ghana cedis into the asida PAC Edema MTN so mabomodi hu say ono so obo ne homodi ye ya omatimi ahye nanuonyam. Na saeska no bebo modin ade ahye adwuma nim se ne be ya ono so bebo na emabunu no watimi afom adwuma. My name is Zogli Wilson Kosi. I'm from Nhyiraba Kwadwo OT region. Engage initiative. I'll thank the Almighty God and you for giving me this opportunity. This award you've given to me today. I'm so excited. In fact, I'm so grateful to the Almighty God for making it possible. I'm not facing any challenges in my field of work. And then the money given, I'll invest it more so that I can provide for my community. And then the MTN family as a whole. So that no customer will walk into my shop and say, and I'll tell them that I don't have cash or I don't have e-cash to do what is required from me for them. So that is it. We have expanded my shop, but I think I have to do some one or two things in addition. And then what I will say is that I played with MTN Ghana, the Momo company, to at least come out with maybe a
Eni ya uti ye Zoclerios and Quesia or no, and so enya jumedie ne ho emfaswo na maniboy and sem troni continue kofi obo and a different poemantemu ebesomye. Yen twa kasiebon so ne yembongura mo ewa posifo nsensem ena afin so o my Ghana awade ene mpratwe ensensem na Assistant Commissioner of Police ACP Dennis Fiapi onne ya oti mantem ne mo eye Deputy Commander edensem atudwa nsem no de atudwa in fact e pantoma se da Lumba nwom emo de sa no manam senior man echirema yebedi bronya behu ana bia bema kwadwuma bre. After a hard day's work, man must enjoy small. Enkejo kwa nke oba wakwada anadwo on wapenalty bia hye. Ubie ne maso bibia de din kama krachi ba ya oba ne hwede nim ne wo sesɛn wodem ba bada hwe opa mabro he ena me kodwam bra mabra pa o man tade matiam sa me honam ya me yente ne de ma mieja na wo se hwe hene ne ha be mai be kana ni masma pa chew bia enkosi aga obai se alata moen de waka na no an waka ompene ei then na kwesi senior man kire mu say we yes apa emotional abuse Ghana man or Ghana man mratia enti domestic violence act 723 edema or my Ghana 2007 act no enti etia kra sa we oba na bema kwadwuma brenka jawo fa mapon mabafie mprapre kakra na ja mapom dia bank ekonkan ne manya hode agira me na so a o se na me de miwura mesrew mabre enye adwuma mesrew mabre se hwe yenya ne sakram you decided to dwa man no dey catch twem komo na ACP Dennis etiremu say man na mo yesa no etiemre o munyan kura bema kondo so person no si aka wo mpam a ti asema na wanye na se bema na okopie mu asemdi bia obotumi akoda afiase mfinhia mienu 2 years na kyena hwe ade a wapi hom na pani tiremu say enye man no nko a mema so saa utumi se oban yi kwado ade yi ese bibia da din na bema ye na miwura na mabre anadwena bema 10 tan ensemhunu kwa o tirema no so yesa bi ensemhunu o man mratia oba se wukunu empese obema wa bieja na ompese oba no betumi na da fa ne ko dofsufo nchen ne yanchire ntum 2 years na onsu ade fi se sabe oba kondo a ese bema jamu na oba no tum preprechire na ho tonom na wo tirema ade ba ko atade tema ne ni na oba ya aduane asi wo bema ne ba wo se aduane na minni magidi da na maba wase hwe man mratia o oba ya aduane ma wo na se wo ba na wa ni na oba no bufu a eno so kire say emotional abuse oba no badwene mte ba ha na pom tenti be ma ye nuane so na de mabe na media me kon no dua na ne buafu oba ne nti oni di fie da omu kire ma okopie mo do super be ma na be che do atu afia se mfinhia ne mienu na kina hwe ade a wapin be ma so a oba no kon do no wampere so ba ko da afia se enti o kire ma free na ekọ ye bedi bronya ena yi wan tabro ya tara ma mieja wan tatara ma na me nada he mensan ka cha de na me nada o kire ma yanka nkire mo he se wonnim na be ma na ntọ hwimpo a mani mieja sente sa na udi nsem no wa ma na mieja bokwa kwadam 2 years enti wona nsem a Ghana Post Service dia betudwa Sikapa nye no medem ubedam ne ye krado ye bechi watum so 2 years ye de ubetum se yakwa adwuma ba ya bre ne yemprapra kira mo ba ba ya rough medem sa de na man na tayo meboa tela meboa e man na tayo sa de no e man pese wo prapra kira e na wan tata na mame eni na e so wo hono dabi it is see na mo makwa ba na ma it media membre dabi nya botre e man tayo sa de no e na media na afeso wan to hia mame me no tana ba peme sa mre ntuma ba ko pe na wato da menya pan ye mpoda me ma wona me nada eno ano no ani de ye bedem because adentin na bronya aso wan to hwe na emomo de owo beji weni who does that ye beje na nasem beji wani sa nsem na ma na kan na ye metan se ye nka se pa ni je mu na mo ba sisi ano se ye ye yada dani de ye bedem na di kura mo kira niji amoje no kura na esene mema na ebregu omo se adwuma niji amoje ne esene mema no yenko Facebook na yenkenka adwenche na Sweet Elizabeth Diaba no say good evening my handsome Uncle Sam and elegant Sikapa DLFM news pass all. This is coming from Sweet Berry Lebanon Zone 4. That's Janet Ofoliwa or say good evening to you Wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy B or say I hope you are doing well person Wafa oba dara ho aba mpa no ma ya maset ho aya no kura pa no ma bo ma visa birthday no behwe hey o say what say me se me dara ho aba na mani ma bo ma enam pa e bepu afia ha ne nuane e koso no na den hwe ye didi amen pa ye kofie ne dibio na
akua mo abo aten de aba na so hwe life edi free ablekuma center no tim se Dr. Lumba wo mia na eba timbetu aba na ma na ye mo amasema mo betu omu ntu ho ne wo fa mehwemu ho na obo France o de aba na wo say hi wo so hello wate hi say na Barbara Kwanten o de aba so hwe life edi free dan e awurade yankopon wo se dan poku krom Dear Kasiabo, no size, greeting to Sikapa. Na me de won chiamem. If you the way fra patrapa, go pie mo bokukrum. What's the day? Baby Dana. Hey, Barbara Kwanten. If you go pie bokukrum. Ka wo de kosofo la asa santa simple. Bokukrum na nam. Edin. Na we tell me the abano say good evening for Sammy B. And Sikapa. Hey, asampa how come? Ese ma bere kura mpo abema ni mieja na ye by force na ye by force afedi agre beti watum na tena hwe ade a wapi ho de ye dre sofa na min sofa asema post ndi atudwa yi se ma ne makwa me mieja me ma so kwa makwa na ma ne mieja se ya mpene 2 years ye nkodam no wo se ho sen ye ti anyum we ye ba sofa na min sofa eto aso de ama ho utu we wa wo yere obi so wa ne yere wo wo mpana ni obi so wa ne mpana wo so mpana he dia wo mpe Oyira he party on benani mare obi mpna no di nachi obi ra no di nachi yenyina ya ni brana baye ya ni brana baye ya ni brana se baye ya ni brana 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 baye aha ya ni bre anase baye 053405019 059340655 wa me meja akodam 2 years na tena hwe ade a wapi ho ma dwo medafo President hallelujah brother sakuma no pom design dumo na so e metia papa yes ye ni o wugitum o migitum don kan de no anu no we ma no mo yesu we ni atia ama mama mu meja o hey Ghana ma bro nyanyi kura wa ntwa hwe ama na wo se mempene da one chat masio nzie nyina na ma ye niji asa omukwa na prepare chire mo what you say ya min sha me me de 5 years account fi ho wate yo mate ya me ka ho pa 053405019 059340655 majo me dofo brother me bi Abbas Austin 49 na me ye tie wa de bre yes sir hey azemo Yeah, besre. Ajo bro. Odo de so obedi odo na nka nipa mienu. Maji atum se mudi odo. Ya akono enti enko ne sa. Yenka na omunyintum. Na ye ni odo e mane nya akono because nipa mienu de mudi odo abla. Aya na akono chance ba ko pe ebe na adi se odi odo. Eno aya e mane nye de enti enko ne sa. Ne kwakura ne sen. Omum ye ni odo wa bra ye pe odo adi enta monyintum ananya sa monyintum ni ni odo ani enwa no better ya minshira opi bye bye majo enia asante zango na pom design abodi adu na so ya mi ado metia pom yenti o pero abodi asi papa media de me kan se omum hobium na abuwa me mi agasa Bia gaza na abuwa mi emu obi ade ho Ghana me nko na abuwa me eti ayen ka obdi na se ka obdi amnyitum me da se pa wo fa san na se waso aye hye pa o ha ma me wo fa mprapra kire nya kura majo ya ga me wo fa wo fa da kwa ya dom do bro ma yenti wa nimre ai e ma no mo sa kwa majo se afiaso na be ka se na to duko ama obrezi ama fa ma to ama etu mame encounter so dia ene e memo akutwa 2 years 2 years on so mla no bia prapra chiama etu omo form adwen ma ye ba ho a omo miem eno ano no mum ye kwam na ye mfam enye sa no ami me da se majo ya za no anam majo bi me wa fa se be ni ante nyabotre abrase wa nyabotre ma pressure bi amfa me buafu e bunafu nyabotre ma pressure bi amfa de asi wa dwentre ne se ma yenti o da bi enya djuma samra we de papa ne chewa won sign sese Ghana mra o ese Ghana mra o ye de sa wa de ba se
Say ebe fa na say mfa we dey mfa. What dada ye ne ye nim ti na ye mfa mo nkọ court. Sa. Enti mo jatu mo de bani ade won sa o. Oh ye guy pa beboa. O anu man na man fa sa ma ndintu. Mfa so. Mate me da sipi. Obaba kwa be yi na no. Majo. Ye, e man mo mfre. Asa man ntumi mfro. Ba ko pe na mfro ba wadi nan. Oh. Ye de matumo. Ma me mfa ha majo. Hello. Sammy B. Sir, kwa de tema committee 11 ma yentio. Yo, money Adjuma. Me say na Sikapa ka sembi. O say omunkwa. It's sweet me who go pay. Entina aba ekwa parliament anasa fe na eko. Nana wo hoda da mo na mo fo mo kontra. Eye pa omu fabra na me sa ase. Wo yira mpena afre me ma betina tuma ma wate. Me da sipi sa ko de nyame nka ho majo. Edo so ofa. Hey, ofa fu na nam he. Anyu me de mi semu wo dance man. Ghana mra na yeka ho asem no nti wife so ya wuro fa afre me na meche no. Ofa mra no de mu ye ka mo mu nyintu why. Ebeboa won. Ebeboa pa because omo complain do na afese wan to ya mama afese wan yesi complain de bre ti omo nyintu why ofa. Ya me nshira opi obi kura tumi kira so opehwu kankoma ansa watuma ma wabieja aden. Ede na moje majo. Hello. Kasafri. Mpacho me Frefi Central Region kuro benso. Me Frefi Breman Esiam me Ejumako district. Better Breman Esiam. Mama me yente wa imri. Mpacho nya me sumenti ase kakra ne say. Omo kan about omo mawari ana say employment for keke nso eka. When the titru na akoma awadefo. Aha, me da say. Because when you me hoshi I didn't say we be all the time. And crowd the order ne kwakwa to kro bia mfiu awadefo asema. Me da say bebre. E ho na person me say. No. Enti manya ye chimo on ye chiwa bepe. Mbacho se oba se oba fie na wa mpene sa na ye chiwa oni beje ho obeboa on. Wa mbefia. Me fa ne se ebia odi 9 be ma ne sex na ye chiwa ye guy. Guy pa. Nyame hira opi oba we nyame be hira obenyina che wate. Me ma 25 years aka amfie nyame hira opa majo. Me wo fa say wantimi anyina me fa me value fan na kola na ya so se fisi ye bre no. Enya ye bra ne samajo. Hello Ova. Wodini ma bia kasa free. Kofi ma li asha madam. Kofi ma oje tuma na sa onyentum. Eja mi nya franka wo de amufa pipa na embra tata na men sign. Kofi. Enya papa because Jehova ya bro. Mo bre on kafra. Ya bro kromua. Mon kafra. Bi mbra ne de bi de kan awuda obi antimi sign amufa mbre me sign amo. Oh okay. Ene Kofi ma kafra wa bre pa kafra. Oh na hwa na ye Kofi ma sei. Unya butiro. Majo. Hello, nya botre na pressure mfa. Nya botre boko. Wudi na bia kasa free. Ye no sile kwa. Ye na wo sile kwa kasa free. Good ningo. Better. Pa, that is how you know that you system. I don't know you ma jana e plepla o come on. Mon prepare enye no ano no. Bedaze ya bishira opi. Me mrante we. Me dia si me mfa mu bi okura. E ma ne tu pe ne frɛ ye me ma nko a na ese mo tete mai wo fiu. Esika mra ya ba ye besre. Ayade ba ko aya sagoro. Eye ni birisam ne ye ka no. Ohun. Se bema e kondo se opese no obadi ahirimu. Awadefo asem ne ye kan. Won wade ya twen ho gina nchen. Etire beba mo de so. Ohun. Na say one penny a emotionally no e ma be ma na dwene ye obi kura to me hye ne ho akonfo so wo ya we de na say kaso ba ko chi oba ne ku no enye yizo be ma e kondo se opeso no oba hye mu na say oba na mpeni a eti say do se kan to ne me ne ku no ano odin papa se woni ma me kan kire say our for dia e wada se me ye kan and dia me for so because enunti no be ware we be tua scam a wabusuafo watu ntinsa enti na no de oba dia biema no bet ye besere mema no so ebini mu ha adwen pa ebi wo ho no ma dakro opeso no oba ne damfri mpre be yedu aden wo ye ponko yenye ne sa sabi o ye nipa nti at least ene ntena se boko ohu
mo pepe me leka krebe mo pra chire kama na de yi ba ko 4% anopa wo pra obetwa wo obetwa kwhye dan mu wo ye do na obetwa kwhye dan mu wo masku mo fra ne sika obehye dan mu oye aduane a wodew enimra mo kwadan so wodew aden asana homachi asana no patutu no fast na nsa wonwale yo na homachi asemi de da ben wo te ne hwahin ho na ka kire wo sika wo fa me de me nagu abonten ana homachi ayi base ma na ana homachi wo ma na na charity ayi tombolo wa stress a wa se wa sra mo hu de onya no mu hu hweda ye be titi mu nyina kogu prison babra kurante me wala man nansia na so wa mpre mani kuna mieja mechina tum ahomache ka ho ahomache ka ho ese ma ne tato a ye nyuma ahomache a wokuso oba na pra na sanyum sinano a na ese bibia kwaso na dwe na boa na pa sika wa pra chire pen ho ye tse mo ye nyabotre mpre ho me se wa pra chire pen on pra chire da but when the cancer mpani se mu chire ho sepo ni se mitie omo ka ho asem odo ahoma so omo ka ho poni anso na abeka ho asem na nya poni anka de bebio etiefo ka se ebo na ye gina wesi ne de asina nsa na no anka bo bia banti ye mfa anka bo no so me ye wi a na ya sane out na DJ Afibadi international DJ abeso so na odi dwumedi aka no ato aso e de aso me ye dan ye ho abasisi a Enquires ye besre mo na mo de mason afam yen sema baako emienu ntem na yemfa eyenka bo aye sasusue emfa entoa kasebo no so emfa ensamom na eyipaso hina wote atwamum eye na ma trenkonwa efin so elders ene abusua wonom ede hyedafom eye pastor Prince Kwame Poku a wono ene da eye restore prayer partner eye asafono anom enafi oni asafo mani nyina eto wonom ensa efra Ghana fo nyina say wonom ade nyina Pastor Prince Kwame Poku a wono ene da asafo a eye mpaibo asafo de da so ye restored prayer partner anom ne ho kafo ani den ede messages Jocelyn Poku ada nensa benkum so bamowo edna pakan abefa no dese natwa yanom ewo ensieto na yem hye yi na ididi so yakopɔ ya atoma meminda ebeye openima bosoma yewo mi ne da etaso aduno enfempem mienu ene aduno enumu na ye ne betodwa ewo asɔre no atena ye mekire RPP City eno no eben SGMC Hospital ewo East Legon Hills ena ye no ebetodwa ne no ewo Adenta mensinemu ewo nkran pompune mantem no emum na ho fade ebehye ede ebaye na se no eye tuntum na finso fitam ne santi RPP asafo no eye Pastor Prince Kwame Poku ene the entire restored prayer partner asafo no echiremam omachi apai nyade mbetumi yapam na de atomani na omankasa etimi nyinti omasira madam bata omachi na kopada meme na ebe no na wonom enkonkosie safo mame Jocelyn Poku evisa yono a anka obeba enkopon hyirawo se obeye sitie obeboa na omuchiremu enkopon ya adoma ne kosia da sonso wonom be na sesom eno ne beye openima bosuma yegomi ne taso ade no baako enfempem yeno ene edeni mu asone atena ye no ewo RPP City en eben SGMC Hospital ewo East Legon Hills eno no wo Adenta mensinim ewo nkran pompune matenim
atade a ombehye no LPP eye wono ntoma ntade omohye no na afin so fita nko a ana ombehye ede akọ na sesom nti weni nkaibo a etodwa yede esem na monim se LPP sefo penin eye Prince Kwame Poku pastor DLFM ebo ahomache no nan kopma no pa no nsia empaibo a wotene kasafidie yi so na afin so nyame asema todwa no ye ono a na ya wada no nti ebesre eye we de asieso esiyesi ye nyina mfa yani nkochire of mame yanko prepare infama kofi fa picture na to so kakra mame sika of mame ne ho ofe pa na asasi di ade pa oh so Prince Charlie kofi fa ne to so mame kakra na menya ade so of mame ni ho efa pa so of mame no 1974 to 2005 entinimfie no yenkaka mom ne yehwe mfie of mame di ye na eye me ya pa so Prince kafra sisi o adani kureni kafra pa kofi bisasa na so Prince na so be ye hyepa o na so be ye hyepa pa di so Nyankopon kwaso ankyekere wo were de asie na no odin pa woni asafoma ne nyina na onyamfinhye na aduonum baako 51 years and of mame enya ye very young woman usakra Mrs. Jesselyn Puku me wura hopa oso bibia be fan wate na me be hye wanamu na beba pa munsese ye DLFM adwumakuo ne ye ba me nani kusia de nyina beta mu achefi se ye ne mo na hwebo mu nyame nkoso anhye asafoma ne nyina eden restore prayer partner nyame nhira mu nyina enumre kasebo ne ye de asi ne musamufo ne ye Mace mebere entry SM edemayen champion tell ye kopie mu Facebook na YouTube kasebo no wonya bi ehwe ye na DJ Zigby echinche fini fruma edesem ye enume na senior man himself ebo moden ebo ye ho ban huhu mu ne honema ne de maye ne a ekonkan pa udi ne memmo ana na memfante memmo udi no memfante on memmo Mr. Tuntum so owi wa ho fadua base mark ogusu ebo ayen Mr. Wusu GH ebo ye ho ban wa ha ahoden ode maye ne moral support na ekonkan ye pa na kenkanfo so ye mienu dia meje so ya wofa o si ade ya de one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi nie mene Adjoa Agyei Sikapa onim bra mem na prapra kire ahamache nwanwampu aya momfa na ahamache prapra kire mate visade a waka no nya minim sensa na wo prapra kire da je nepe ye kwa hwan na eba the international DJ Afiba international DJ Afiba na betena se jimade ne ye dan awoso ena eba oba obetia se bibi kwaso wa ha betia nie. Now back to the jams with at least 9 jams in a row, back to back and commercial free. Adjoa Sabambini metie DLFM 106.9 yakwa 24/7 ne ho asama nyina mo nyina mo anitia adehye